Ebyona byaba Tankil akashozi Boma Orembo Nimbara Neryo mutano munonga ahabwa President Yoweri Museveni kandi President witu owekibine cha NRM nimukimanya yayehandikiseri izoba enkuyanja y'abantu erigire mbarara tutiriho za basi baza kororo konka mbwenu protecting the gain zo musite nyona nasigaraha President Museveni okungana abantu bawe koreka rukundo munecha abakororo kirimbarara no bareba ba boda no bareba bonyale President Museveni oye President Museveni oye winning oye ra Emirundi abiri twana tugira ngo Museveni tukutabaru sio kwehandikisa kandi niwe president wenka Victory guaranteed NRM oye President Museveni oye muzeyi akaruru n'igena percent Rita atwachebera hakino gambachi NRM bode ya yero NRM buri chumachona Rita omwambara ari hagarishire tuza kumuronda nko mukazara kumanya umuntu wahanzi kwenda mureke twatanise terezo mutara witogwa Karuru kandi terezera na President Museveni Karuru mbwe ni nkunde kibina cha NRM kazarwa mutware bwa President Museveni nazarwaje nakoraje nashomaje nashwerwa natandika business buzimanye no businje cha bei President keki ya President bajinabira mungalo twaza home district ya Ryantonde omujuju wa president yanja kushaba abatura bonje kushajika ekibina cha NRM turwanise party zezu ruhakanise kibina cyitu cha NRM independent reka kuzombasi okanyurira mu radio no barumba shuma kugira ngo omukusingurwa shemererwe nabo bakushemere nayega mufya ngo mukusingurwa kwanje nazayo nkasima nabo kusima ninyihayo obuhanguzi bwingi nambwene kisanje chikwije cyo myaka ndisho abandamire stade ninjabo akaza direct abesimbere ante bisara zimwe na zimwe home district age nabo bahaburwa shukuru munonga twagira ngo mwebembeze murungi ashemerere kuba nahikana n'abantu be kimwagishumuruzo ecyo kuhikanisa n'abantu bawe mu communication entebe ya direct seat nejibwaho buryo umwe nobu yakuba umurema nazaho nobu yakuba umunyeto nazaho nobu yakuba umukazi nazaho enamba yona sofa nijya turiyo bantu nka 50 plus klinga 50 bashyikire no kurenga ekiganiro eki kyakitebekanisiibwe aba Forum for Women in Democracy na NRM Women League ekibina ekirikulonda President Yoweri Kaguta Museveni Akaruru home district age ekya Muzeyi tova ku main bashabanya-Uganda okonja kuhagira President Yoweri Kaguta Museveni asinja Akaruru k'2026 Muzeyi tova ku main ekye kibina ekyayehire yo mu Uganda yo no mu Ntungamo district kurondera President Akaruru oguno murundi gwa kabiri ntwekoramo murumo ntwepakira ahabwo burungi bwa NRM ahabwo burungi bwa President Museveni yatkorire kandi oburungi obu yatuhire ntuza kutambula house turebeka mu Ntungamo twihayo 100% nikirungi yaza kwehandikisa itwenka district ya Ntungamo yakuzarwamo kuza tukamuha support yaba nayihandikisa tukamushendekeza inyowe ecyandetaha no gambira abanyantungamo n'abanya-Uganda batahi banje ngobu nibo bwire obu twahika aha birungi ebi President Museveni ebyatkorire konke ebi twahikaho nibikira akusenda mariza projects kandi zandiza kutuyamba mnonga itwa bacyara kugira ngo akikiriza kutwo bugabe twareberera abana bitu babishiki kandi nabo bagira ubushoborozi nkabacyara kandi n'ikindi munonga no family zitu hata mwana wo mwishiki natunga shi yazi kwingana nezo mwojo ngo kwariyo nabingo bworo mbantu habwa Paris model akatereze myoga abantu babaje
Rosemary atire omwezi wa RDC abantungamo yasima abanyantungamo awenkwatanze ibine cyakumkagira ekibina cha NRM. Bare kunda rwangisiriza mwe bare kunda his excellence we Kaguta Museveni kan mwe bare kunda ntungamo mwe bare kubaba akada. Aba TV West ndisenyomo Gideon na Sunday William na Anita Atkunda.